ese Mahama ba bo adwuma papa TikTok ese adwuma Mahama ye 8 months no aba bia no wa ye bibusuya in some TikTok ese ne baso body Mahama no ebi nsira mo nkosho nsema a onka kire Mahama ne mbra wi a ebedi hu nkom Ghana for na mo tikrom ha na mo say His Excellency John Dramani Mahama onye adwuma bia okrom ha no unum adwuma His Excellency John Dramani Mahama already elections 8 months ni unum adwuma wa ye wa je atuma papa na Ghana for edi ho dance ye me be bo video bi a kire omo di His Excellency John Dramani Mahama ho dance say adwuma wa bo no enye adwuma ketwa no munyina so din na mo hwe video yi ye wi a ye ho no ye be kan to aso Mahama bae why adwuma pa o Mahama 8 months or 9 months why adwuma pa because me president be 9 months watching the passage that in Ghana history 9 months ni o bae o campaign message back kura untimi in deliver and o cha machi we fi so bae ya ye swa in achiem kwa makochi we ya chi we adwuma Mahama bae 9 months no why bibi fofra obi me kan sebe apart from a chair and say or chair part the ma small guys Adiatia, wachiwe, Adiatia, yakwachiwe, Onipa also the 24-hour economy ever. 9 months in ebe. Where Dutch, Obeko, Kufuado kind free education, by 2 months ago, now starting. They say, programs are the one not kind, no, Adana, Yankochi Wimra, Mofa Wimra, Mofa CID for, Mahama. What they say ya na 4 years na so no we wia yesusu no ko ya catch the Ghana for month here. We told you these people but masa adai 8 months ni obi ntimi fa na sanchira ade ba ko se Mahama ayewe de bia ya che obi we ni nya dwuma we ni bre enya ni foto a osu be mpa kan okan na dia mo be hu ni Ghana ho no Charles Amotil man o timi so wadi nchira che na wa hu amamu na His Excellency John Dramani amamu a obunu 8 years die o se ni ti kra ya ne ya che so dwi kra insi so o se His Excellency John Dramani Mahama oba power for 8 good months on fa pickers che se on fa sekan ma di twitwa de on fa bi nsi fo wonye hu e Ghana ho for 8 months and nyoma wa ya ni say o chichi nkofo ukoka asema na wasoma ne abechew no wasoma national security for no ma ba ofie no ma ba bubu dem nyoma no ma sesa nyoma no wasoma japa no mo nam nkofo fie no mo chichi wuntumi no mo chichi nkofo small boys fancy comedy mu nya na mo chichi wo mo o say His Excellency John Dramani Mahama ba power no say adwuma ya no why onya adwuma bia na we president no aba power o catch us na nadu dan kwa kufu ba power within 2 months and I started so implementing the policies what the 24-hour economy e dia ye campaign adwowanum o ba ya 24-hour economy no a new budget mu kura o budget kura amam the ordinary koto anu no kura guzita na oso no hu de onya because ade no kura hwe a enye ye o ba also women's bank sika o se wo de kobie women's bank no sika o de ama fali so fosu kwa ati so mfanya government communication won chichema radio stations media stations no mundi keke no e do so che sika na o de koye women's bank no enti no che se dia wo ye nyina no kura bia anim che se wo ba no be pesika no obusuafo ma ba enrichi mo ho enu nti na ba ye adwuma bia no a wo ba ye ene wasa tukwan eko Japan mu ko di sika with private jet no wasa ba betena kroma say enti Ghana for the slam say 2028 Monto Obama Dr. Mahmoud Baumia no me Ghana ye the proud economist obetimi di Ghana akobo sha asase so na de John Dramani Mahama ne nkofo ye ne de abusua ontimi fa enko ba bia shini wa obetimi ya within these 4 years abusua mo akwaba Fambra Ghana Nsem TV eso edin ya meje so ene promise the blogger abusua wo hwe videos no aba amanfo kan nsemu kire se
omo chira His Excellency John Dramani Mahama na aban we no nipa wa chi omo no ebi nsida say debia o chi obi foforo debia o chi obi foforo operation recover all loot adani operation catch and release for no reason en sama Ghana for ka nyam na make kan abusuya misirawo Ghana for na eden eka na me report there e dey amount almost operation recover all loot no adani operation la ilaha illallah insamu si Ghana insamu si yankasa insamu show video na kasa ya mesre man focus o na man focus ebusuya mesre like the thing is very funny but my main who adwin your comment section on na show videos na eto aso ni na business at saying NDC taking over I mean say getting to 7 months mu anyway. How do you see NDC 7 months? Obi beka say 7 months de nka nkwa animu. Nanso so no say me da beda if you feda nwumre. Me ka say susua. Say Star Night Club that time no. Say who say anadwo no me da no e ho beda. Who say de nkofo si nam first line ton tade no say me da nwumre Star Night Club e ho be boss na ne ani si fo ye nya me no kwari ni me ye sure say me da beda na de me da beda hwe ene kura yetimi bibia aye sakatu uhunia ekoso okromu ha omo de kobo ha no mo jai no mo de ekoso ha no mo jai no mo de bo ha no mo jai uhu ade pa pote pa 7 months ni a eko 8 months ni ekoso okromu ha na se me ti se obi ka asem bi say dollar above from dollar above from me say hey catch it ha na me frame me bank uni me frame me bank no mama o ma hu say obi na me nchen a me ne kasa na me so otie bie o say chairman dollar ne de mo abontin na bi wo na ha de ebi ne ya ani am so and now per dollar krom ha wunya bi o per dollar jiso ko hu abochi wan ko hu abochi a also News Bank of Ghana dabi enti no o te won ese dollar no 10% 10 point something o ko abochi ho a bo dollar no enti sa enti ama bibia aye sakatu na minim John Mahama sabi medin ho ya pa o ma de ko ntia John what na fie 8 years what the president da what the vice president da oba ye mistakes na oye na oguso a oye onyai mistakes no onyai otimi appoint obi na ewo ayi HFM ade cha na pa na was me na firi ho me de ne ko ha o appoint obi wo ayi Hello FM ade cha na pa na was me de ne ko HFM some mistakes we ayi mistakes ketekete a I don't expect obi a the president that so dey say obeye enti John Mahama de mistakes na ani NDC no omuguso omansua de omkotena fie no omansua hwe na omde ba enti krone de ze de niema nkoso eniema boye den ya na omse niema atoso eniema yateso niema ba na yateso krom ha se me niema yateso minim emu awudie emu ba na awudie na me nka emu ne bo nkyerɛw emu ba na awudie ne enko fam roya aro sa roya aro na awudie aha na woni me ne bo enko fam eso at just 2 cedis emra na dollar say no I swear to 2 cities back. But so the fundamentals, so where inflation above them, Bank of Ghana for now say by this week, interest rate above them, over CDR or can once a year. Now no ebra at force in echo parliament or catch say a can be granting a year can a reduce. So on people in Sema, what did you do? You see, say we are getting somewhere. And then you remember here. Inflation aka from the wo ebi account inflation akwa from ebi account say ya ka say ebi account and me emu ami die peacock wonim sa mo no emu no hwe ansana
MPP be free so no na mo no ne eto no 770 temiye emo na e de pa 770 ene me ka say dollar almost say 10 points say 3 or 10.4 no yente so royal umbrella time when that dollar 16 14 and 15 no mo turn no 730 ene okokro mo money 720 bibia ni ho asesa bibia asesa enti inflation come from na inflation no wo unfilia na inflation come from na e wo hen na minim em so mo se so na o me bibie e na o mo hu na nkofo se mo nkoma no ntum mo nkasa mo ye be mu sei because ade na ekoso nya no e reflect ye hu no ye ni vadua mu ye hu bibie ni ho asesa okrom ha na mepesa wo ke be ye pa anka wo usi abonten na mo de mo camera na abonten mo hwe tomatoes before January 7th ne bo mo hwe a mo hwe mo ne bo ne mo hwe e say niema na da bia ne use no mo hwe ne bo hu say niema na san ensesan na ne ekrom ayetie bibia no Ghana for hwe din civil society o makoma no atum mo media for makoma no atum media kana no mo nyama makoma no atum because post no makoje dibi onese so obiji post ane no nche media fra tani ane mo nyama makoma no atum enkoma no ntum makoma no atum enti de ekoso bia no nya de mo ka ho asem enti me ka cho say economy no bibia ni ho asesa bibia ni ho a change ene me ekoso nyina ye ba ye ne man de wo so ene ne nyasa